Samedi leo tuko samedi le 4 Octobre 2025, tuko Rubare. Rubare ni site kabambe hapa Muruchuru. Tuko na chef. Jambo kiongozi. Jambo sana bwana journalist. Ungejifahamisha kwa wenye wiko wanatufuata saa hizi? Asante sana kwa majina, naitika kwa jina la Maguru Barata Celeste. Nikiwa kiongozi yaani chef de cité wa cité hii ya Rubare, Kako na Kalengera. Habari za eneo unaongoza? Habari za eneo ambao tunaongoza ni nzuri sana, sababu tangu tuwekwe kuwa viongozi vya eneo hii tulikuta shida kabisa. Raia ilikuwa ikiteseka sababu ya uongozi ambao tulikuwa tunapigana nao, na tulianza kwanza kupigana na shida ya wajambazi ambao walikuwa wanafanya kidnapping mahali hapa. Tulipigana na shida ya wale ambao wa FDLR ambao walikuwa wanakuja kila mara kupora mali ya raia, na shida hizo tuliweza kuzimaliza sababu raia ilikubali kujiunga na sisi. Raia katupatia habari kwa muda, na pamoja na jeshi yetu tukaweza kumaliza shida hizo. Kwa leo ni salama kabisa. Leo ni salama. Tungelipenda mtuambie mena ma activite gisi ziko hapa Mulubari. Asante sana bwana journalist. Activite za hapa 90% population yetu ni walimaji, na kazi ambayo inafanya maisha ya hapa ni kazi ya jembe. Walimaji wanalima vizuri sababu siku zinazopita kwenda kushamba ilikuwa shida. Kwenda kushamba ulikuwa naenda hautarudia sababu ya kidnapping. Kidnapping ilikuwa mingi hapa. Hata ndani ya mashamba wamama walikuwa wakibakwa vibaya, wadada walikuwa wanabakwa. Wanaenda mshamba kulima, baba anapelekwa porini, wanamkidnape. Zile shida kweli. Kwa leo sisi tunasema 95% zimeisha, sababu kidnapping haingali, viole haingali, ile kubaka wa mama, wale wajambazi wote wamekwisha kuwafukuza, na kweli usalama iko. Kazi zote ambazo zinafanya maisha ya population yetu ya hapa, yaani ulimaji, inafanyika vizuri. Tunalima maharagi, tunalima soja, tunalima mihogo, tunalima na sana kahawa. Mlimo wa kahawa ndio ambayo naacha unaona tunajenga manyumba mazuri. Hawa wote ambao unaona wana nyumba nzuri ni wale walimaji wa kahawa. Ingawaje na milimo ingine wanaifanya, lakini ile ambayo inaleta pesa sana kwa hii eneo ya kwetu Rubare, Kako, Kalengera na kandokando ni mlimo wa kahawa. Na ile yake inafanyika mwaka mara pili, msezo mbili, msezo ya September na ya Avril, lakini inafanya 90% ya biashara inatoka kule mlimo wa kahawa. Gisi mnazungumzia kahawa, wakati na mimi nilikuwa nikiparticipe kwa salon hapa Rubare, niliona shamba za kahawa zinakuwa nyingi zaidi. Na mkahawa unakuta chini banatia maharagi, kafe iko pale. Je, hakuna matatizo ya magonjwa ya mimea, mfano kupata ile dedeti wanatiaka kukahawa? Muko na agronome, muko na basomi ba mambo ya kama yale? Ndiyo bwana journalist. Mlimo wa kahawa sawa vile tulifunzwa, ni mlimo ni culture industriel. Ni kazi ambayo ni mlimo ambayo inafanyika, lakini haikuliwe hapo hapo. Ina kazi nyingi ambazo zinafanyika ili ile kahawa iweze kufalia mlimaji. D'abord ndani ya shamba inabidi agronome wapite kuangalia kama kahawa ina tatizo gani. Agronome baada ya kuona, kunakuwa wale ambao wanafanya tunawaita
pepinieriste wanakuya wanaangalia kama kuna shamba ambao kahawa inaisha kuzeeka, wanairamplace, wanatia pepiniere ya mpya, na kweli inafuatiliwa vizuri sana mpaka wakati inafika kuizine mpaka inaenda ku commercialisation. Inabidi ba expert wa mingi sababu iko na maetape mbalimbali purki ifike kiwango ya kuvuniwa. Ni kusema mwa siku chache zinakuya Ruchuru, tuseme hapa Kalengera, Kako na hapa Lubari itarudia ile domaine de Katale ya zamani juu ya kahawa. Tutasikia narudia gisi ilikuwa kama mane 80 mane 90. Kweli kwa miaka hiyo ya 80 ndio kahawa ilivuma sana ndani ya eneo yetu ya Ruchuru. D'ailleurs kwa miaka hiyo nilikuwa kwenye masomo ya sekondari, na hiyo ndio iliacha wazazi wanaweza hata kutusomesha. Ni vita ndizo ziliweza kuacha kahawa ina samble kufifia ndani ya eneo hii, lakini kahawa ilikuwa inafanya maisha ya watu wengi hapa na iliboresha sana maisha ya watu, na inaonekana avec Ngezayo, le patron Ngezayo mwenye leo ni PDG wa domaine de Katale, ameanza tena kuongeza kufundisha watu kuongeza kupanda kahawa kama zamani. Eneo zote ambazo zilikuwa hazina kahawa leo zinaanza kupandwa, na hata raia huko pembeni nao wameanza tena kurajenire maplantation zao zenye zilikuwa zisha samble kuzeeka. Ni kusema miaka yenyiko mbele hii sehemu yetu itaweza kupata tena kahawa nyingi sawa vile zamani ilikuwa inapatikana. Namna gani mulipokea ba deplace juu wakati wa vita batu yote balivide presque Ruchuru wanahamia Goma na Munyiragongo, parti sud ya Nyiragongo bien sûr. Je, mulibapokea esa Goma iligombolewa? Bwana journaliste, wakati Goma iligombolewa ni kweli sehemu kubwa ya raia yetu ilikuwa ndani ya makambi. Sasa wale ambao walikuwa wanasikia mafundisho au wabandia ya Kinshasa, wadepute wanawadanganya, wanawaambia no, msibakie mwile eneo ambayo M23 inaongoza, sababu kesho tutakuja kuwakimbiza, kesho tutakuja kuwapiga bomu zisiwamalize, na wale ndio waliendelea kubakia kule. Lakini wengi walikuwa huku sababu kulikuwa usalama, walikuwa kusema M23. Wale wachache ambao walikuwa wangali wanadanganywa huko, wakati walifika tuliwapokea vizuri. Yule ambaye alikutana nyumba yake imebomoka, tulimsaidia tena kujenga nyumba. Yule ambaye alifika akakutana shamba hazo zilikuwa zimekuwa mapori kabisa, sababu walikuwa hawazilime, tuliwasaidia hata na vifaa fulani vya kuongeza tena kutengeneza mashamba, yaani majembe, mipanga. Sisi kama viongozi vya eneo tulikuwa tunajitahidi, tunafanya hata makontribution kuweza kusaidia wale wenye walifika wakakuta hawana kitu ya kuwasaidia, na wengi kweli walikia bila chungu, bila sahani, na tulijitahidi kabisa kuwapokea na kuwasaidia namna tulivyoweza. Kuko mapublicite zilikuwa zinapita kwa radio za gouvernement kusema basirudie juu mu mashamba. Chama AFC M23 ilishatega mabombe ndani, basirudie. Je, tangu wewe ni kiongozi, nyinyi ni kiongozi hapa Rubari, kuko mwenye alienda kushamba kulima, munasikia jembe ilipiga kubombe ikiexplosive akikufa? Bwana journaliste, hiyo mambo yote ilikuwa kampanya ya adui, yaani kampanya ya hiyo uongozi ya Kinshasa ilikuwa ikidanganya watu ili waweze kuendelea kubakia ndani ya hiyo ujinga ya ukimbizi huko, ijapokuwa kwao usalama iko. Tangu mimi ni kiongozi mwi sehemu, hakuna mahali ambapo tulisikia mtu alienda mshamba akakutana bomu ikalipuka ikamfanya vibaya. Hakuna hata mtu mmoja ambaye tangu tuwe viongozi hapa tumesikia hiyo mambo. Ni kweli kabisa ilikuwa kampanya mbaya ya watu ya Kinshasa, sino hakuna mtu ambaye amewahi kupata shida ndani ya shamba yake
ama hata ndani ya njia barabarani, shida ya bomu hakuna, ile habari hatuijue kabisa msehemu za kwetu. Tukirudilia kwa maendeleo ya eneo lenu, tumeona maborne fontaine kwa barabara za kujengwa, batu wanakuya shota. Inawezekana hapa kwenu mai ni bure? Ndio, kwetu mai ni presque bure, sababu hata kidogo wanayotoa ya maintenance, tunaita ya maintenance, ni inatolewa ni kwa mwezi. Hatushote maji na kuanza kulipa sanfra, sio bidii ya mai ni sanfra, hapana. Sisi mai ni bure, ni ya bure, raia anashota maji kwa bure, lakini kwa mwezi wanatoa 500 francs kila menage kwa ajili ya maintenance ya hiyo maji. Wakati robine inaharibika, wanauza robine ingine, wao wenyewe wanajiprendre en charge kwa kuchunga hiyo maji ili isije kuharibika. Ni kusema raia anapata shota maji kwa bure. Kiongozi, rudiria pale tusikie. 500 francs bien 5000 francs bien 5 dollars, 500 francs. 500 francs congolais pour une ménage Par mois. Par mois. Hiyo ndio inatolewa. Hata shote 20 bidons. Ni mchango, hata ashote 1000 bidons par jour ni kwa bure. 500 francs ni ya maintenance na inatolewa kisha mwezi, ni 500 francs par mois pour une ménage. Nadhani ile ni kwa ajili ya kujiprendre en charge ili ile maji sikaje haribike na tushindwe kutengeneza. Sasa wale wa malavage, nao ni kwa bure, sababu yeye analipisha kidogo kwa kusukula moto au gari, lakini naye ile robinet inalipa kwa mwezi, inalipa tu kwa mwezi. Mais hailipe 500 francs. Robinet ya privé inalipa $1. Okay. $1 par mois. $1 na iko na lavage. Hata kuna lavage, hata sawa hiyo hospitali ya hapa Rubaya. Nayo ina marobine mingi ndani ya hii structure yabo, lakini kwa mwezi wanalipa tu $1 moja. Hospitali hii ya Rubaya juu na yona ni hospitali kama sini hapa kwa masere kama sidanganyika. Ndio, ni hapa. Donc mai yote ya hospitali mzima forfait yabo kwa mwezi ni $1. $1 le mois ya maintenance. Kuranji usiko shere hapa Rubaya. Nayo haiko shere bwana journalist. Jweni kuuza. Kura hayo tunanunua kama vile tunanunua unité kwa telefoni. Ni kusema cash power ya mtu hayo ndio itadetermine consommation ya. Tunanunua kura sawa sawa na vile tunanunua unité kwa telefoni. Ni kusema consommation ya mtu ndio inadetermine ngapi atapoteza kwa mwezi. Nimeona tumepita kusoko saa Salongo juu Salongo ya hapa naona ni ya kali juu kuna survey na njia Kako, Kalengera, Rubaya, tunashuka hapa ngambo ya hii Mondo Gisto, naona wanaume kabisa liko mobilize. Je, tukirudia ngambo ya soko inalema vizuri juu nilifilme kule na soko watu habaya ingie. Bwana journalist, ngambo ya soko nitasema kitu kimoya. Wakati tunafanya Salongo haturuhusu soko kulema, ndio maana hamkuona watu ndani ya soko, lakini kabla Salongo inaisha kazi zote zinafanyika tena kama kawaida, ndio maana hamkuona watu, ila soko inalema vizuri. Na soko ya hapa Rubare ni soko ya magharibi. Soko kubwa inakuwa Kalengera. Okay. Na inalema inafanyika mara pili kwa juma, siku ya 3 na leo siku ya 6. Nikusema saa hii soko inalema vizuri sababu Salongo imemalizika. Kwa mambo ya maendeleo sasa, kitu gani kipya chama ilileta zaidi apare usalama? Juu usalama ndio kitu ya kwanza mu maisha. Kitu gani kingine mnaweza ambia wenye kutufuata juu hapa niko ku site yenu, saa zingine nitaenda onana na ate huko makesio za ngazi yake, hapa niko ku ngazi ya site. Kitu gani kingine mnaweza penda zaidi chama iendeleshe? Ndio bwana journaliste, ni kweli tangu chama kiweze kugomboa eneo yetu na kituweke kuwa
viongozi vya eneo hiyo, kuna vitu mingi ambavyo vimeendelea. Ya kwanza, usalama ilikuwa haiko, na usalama ndio chanzo cha mambo yote. Leo wachuruzi wanachuruza bila oga. Mwenye kuwa na pesa yake anaenda Goma, anarangura biashara, analeta bila kunyanganywa, bila kunyanyaswa, na ile imekwisha kuleta maendeleo kubwa kwa hii muda yenye tumefanya miaka miwili ya uongozi hapa. Kweli maendeleo inaonekana, wachuruzi wanachuruza, walimaji wanalima, biashara yote inatembea. Ijapokuwa kuna shida ya circulation ya money, banki haziko mpaka leo. Tulikuwa na Kadeko hapa Kiwanja, na tulikuwa na cooperative fulani wa cooperative financiere huku, yote ilifunga. Ile ndio inakuwa shida yenyewe, tunaweza kuomba viongozi waweze kuplede juu yake, sababu wakomersa wapate namna ya kufanya biashara vizuri, wakipata na mahali kwa kuweka pesa zao na mahali kwa kuweza kupata mikopo. Ile yote ile ndio shida ambayo tungali nayo kwa ajili ya maendeleo ya mjini wetu. Hapa Kalengera, hapa Kako, hapa Lubari tunao mnalima tomate sana, tunao mnalima onyo sana. Je, bingaliki na mihindi ngali sana? Kwa leo vimekuwa vingi zaidi kuliko namna vilikuwa mbele. Sababu gani? Sababu usalama iko. Na ile usalama inaacha kila mtu analima bila boga. Na please, uongozi wetu haunyanyasi mtu. Unapata biashara yako na kuvuna mimea yako, hakuna yule atakunyang'anya, hakuna yule atakwambia leta ngemu, hakuna yule atasema no, acha kidogo ya jeshi. Kwetu leo walimaji wanafurahi sana, sababu wanavuna mimea yao na wanaikula bila mtu wa kuwafuata, bila kuwanyang'anya. Hakuna ngemu, sijui kama termi ya ngemu tunaelewa ranso. Hakuna mtu atawaransone. Walikuwa naleta kidogo ya kwenda kwa mwami, ya kwenda kwa komanda fulani, lakini tangu hii wakati tumewekwa viongozi hapa na arme ya ARC imekwisha kugomboa eneo, ile mambo yote imekatwa, na ndio maana raia na furahi, na mahali pote nadhani mlizunguka mkaona population na furahi, sababu inaongozwa vizuri na inachungwa vizuri. Swali la mwisho mheshimiwa, juu kuna kazi nyingi, population ya hapa Lubare, Kako, Kalengera wanasikia kamuliwa masasi ya wajambazi mara ngapi msemeni? Bwana journalist, asante kwa kuniuliza swali hiyo. Hapa kwetu nadhani na nyinyi mlifika jana, mlilala. Mambo ya kusikia mlio wa risasi tumekwisha kusahau kabisa. Mlio wa risasi tulisikia zamani, na jeshi ngali na fukuza adui huko kwa milima ya Tongo, milima ya Kabizo, ule ngambo ya Kazaro, wakifukuza wale wabandia wa FDLR. Lakini hapa kwetu ndani ya mjini habari ya risasi haisikilikanaje tena, tushakuisahau. Tuko Lubare, nimepokelewa na mwenyekiti wa eneo hii wa jiji kubwa la Lubare, anaongoza Lubare, Kako, Kalengera ni Site Kabambe. Mheshimiwa, asante kwa mapokezi, asante kwa mazungumzo, asante kwa mahojiano. Asante sana bwana journalist, na sisi tunashukuru. Asante kwenu na asante tena kututembelea. Siku nyingine mtutembelee tena ili tuweze kuambia zaidi ya yale ambayo tunawaambia leo. Asante, Mungu awabariki.